Captain Smart, when you yes, screenshot that mofan koto be amra koto be Captain Smart, when him time. Udi Ekufado attempt di Ghana for attempt jaga say o to aba e de men pipia wa Jimmy. O Captain Smart, Cronfo ada ma. Amanfo yire mo na wo je omfa boche jom sikedi kwase abrabe na boy a ofia wusie di adwuma na ya onya sa afie no. Ene okuje to abla kwa no etimi tata MPP fo obi ono obi wanya adwuma da straight away national service oba parliament omoba power minister omoba power ye deputy education minister or the 240 million eto the car boot ekodi emutu. Lake House. Welcome to the Political Rant with me, The Voice, right here on Ghana Nsem TV. Please like, comment, share, subscribe, turn on the notification so that anytime videos of this nature are uploaded, you will be notified. Ekufado J Power 2016 no. Oje dollar fi Mahama Nsem 4.8 cedis no. And this for no munti ni o. Ekufado J Power fi Mahama Nsem 2016 na dollar ni 4.7 cedis. Or manage no 4 years no 5 cedis and so 5 cedis for 4 solid good years. And sana COVID the whole world will be able to struggle. And see ebema ho trebe man man e be hu bi da. And then this for take advantage e invest wo Kevin Taylor. Sa akwa no se na tintin na forfeit. O me invest and na odi obi a tem this one come Mahama asem. Mahama no ye hwan meme ya santinti me fire santifo bro allow me na me fire wo. Asantifo yeah, too cheap. Yeah, say be adwinu mu ya had to the point say Kofo si affordable housing esi o wasokore mampon. Kofo free power. Mills Mahama 8 years and Kofo we ent me amfa 1 cedi ankohye project nim enwe project no. Emma armed robbers and another project no eni cha wo mu akonfo no mu kumase affordable housing no mote. Ekufo do buy or say look such a project be man nkan nwuram. Oliska be she me complete the project ni shares net for answer. Mahama hu sa project to you and so jaho ekwo sagleme ekosi dance nwuram wa ma affordable housing ho na Mahama be ka che mo say obesi Krofo marketer se bia santifo no bi mo jimi ne say Krofo market no en mo nyam mo say affordable housing ti ye be heli Mahama mo jimi mo nim nyansa affordable housing Krofo market senior the highness ina rose Akufo Adba oba be yeye Mahama o start oba no say ko be Kumasi International Airport. Mahama na starting Kumasi International Airport. O starting phase 1. Only me ade we phase 1 no. Or the lights keke ene be bo say plenty mintu free in crime mesi Kumasi anwumre. Ne Kumasi fo ani age. Ye Jimmy ana say dey na high asantefo. Akufo Adba ye onye light keke o. Oba be ye expansion obebu airport no. Esi brand new international airport. Na obi o the light ebe bo ho. And then you see international airport for no. One I say born abaso. Obi oye nipa bonini no from Kumasi. Odi so senior abacho mini unim Kumasi kakra. Ane. Odi free oshim among from Kumasi girls one kwa among from na enso bi onwa yabe onwa biase bibi sa enso bi den finfin o. Bro enso ta na unti excavator so untimi ntwa kwan enko fie e wo oshim kwan no so. Na mo amti barakati na aka nso na chi Mahama ne matames ebe hu sa de we 8 years o Akufo ro nipa bonini no kokko bridge wa ya tu nso ne so enne anadwo eba anadwo 20 kwa na utimi ko fie Mahama hu yo e hono na adonko area ba bi de otumfo na omuhu ekwan da Akufo ro nipa bonini no kokko se wa ye kwan da gusa area hono na ekwan ko ho da na there is no drainage system e wo sa area hono. You see a champion as one of the old president Namaba Ghana Kono. Or the Chimze champion so on the chief Brooklyn Estate. Brooklyn is a teba honum for 4% for time. Mills Mahama time. Akufo Addo nipa bonini we wikida. Ye wonu so nipa bonini e wo president of Ghana so dan. On the kweye kwai to Brooklyn. E ma Brooklyn e gata beda Brooklyn. So azuko Brooklyn na Brooklyn no BFE estate no BFE ne so kawe ho. Obi ahwe nsu gu abontene. And the gatas ne kwa Akufo Addo A line, F line, B line. Sai nipa bonini we yo. Ejusu kosi kumewu kwan. Sai Akufo Addo wicked way. Odaba bia kwan nyina to. Mahama na we nation builder no. E kwan we na Ashanti region ene Aswase overlay, oye overlay. Odi asphalt e fa Aswase. E koye sapete kwan Obrama UGC ko gya parliament kan chemesa bonsu minority leader maye okrom kwan
nation builder no on the quest ade no nipa boni na efe na Akufo-Addo ono na anyan kwanta kosi Obuase kwakuma ni ko gina o ka kire se Obuase anyan kwanta kwan hwe ba bi etu gold free ekwan ni kunkum nipa sa nipa boni ni Akufo-Addo no on the quest akwan ma ya ne ekwan da so afedi nkum nipa biem nation da Mahama omo nchema ade a oba ye o Kumase a omo ya so nkwa didie mo sole mo nkodi se ono nana Kumase 40 ade chemo kejeti a ena bo se kejeti Dubai kejeti wonti bi anyu Dubai no wanwie Akufo-Addo nipa boni no ne baaye obawie kejeti Dubai ekomisi project no Mose wasi e-block ana emesre e-block just one building structure free education by na pressure about schools and schools and babinda where the kind of building dormitories, classrooms, Akufo-Addo this year, and the whole schools across the whole Ghana. That was the reason why I na edumebina napo edi Kwame Nkrumah Akufo-Addo compare Kwame Nkrumah no. Because Kwame Nkrumah ebedi ade o Ghana ni obi aka o. Yesa man sika se fa bo Ghana ho bra. Enu ko eman sika so fa bo Ghana ho bra no free education or the only three northern regions Ghana. Only 3 northern regions pe na northern region kwa nipa do so Ghana northern region on population yesen na compare Kwame Nkrumah days our different education ko ho na se nipa na school free education ko northern region bi enu nipa be 5,000 kra compared to Ghana population today the whole Ghana o se enkram ko school free we muso nipa bonini na yese wosi ya ntobo mo ba wo Mahama de mesi de excavator na be yam no na inauguration ase na Akufo-Addo kwa na muhuru no ma force wa ma mo de otan papa no so no obae no ya ntoba ntia no wotwa na 8 years awie enti Akufo-Addo lusu election bia wo wotwa na 8 years awie on lusu election bia wotwa na 8 years awie na so also the intro ebeji power say the bamia no your truth and your lies is going to expose you say nyina e wa ha na Santa for the money abrese vital ministry appointment no munya bi ne munya bi china education ko energy ko finance ko dia ka mo de yeden asante oji dia ka mo de yeden ya chichene nyina de akade na mode ye ya chichene nyina won chema ni kromfo na me na be president na se me say senior menua no a me se me position o qualify I'll give it to you yes ukrom nam edi ukrom pete di na ma ebi ka sensa bonti so ni bedi ede na Akufo-Addo anya wa Ashanti region kofo kwa na oyeye di akra no yenka ne ma oyeye ne fam kwa Akufo-Addo de kofo be ye so fala interchange oja ho a Mahama bayi Professor Amir Zeba be to aso kakra me ayi Mahama be president for 4 years 6 months so fala kwan wan fa 1 kilometer kra go kasa akwa no ho traffic emni pasa tese Akufo-Addo baye obey stand kwan ma traffic efre bu akwa ne so Kumase atonzu traffic na traffic etoa the whole Kumase baby na traffic go papa was atonzu ene busobi oti atonzu say traffic wa mekanenti say ni pabone efe de Akufo-Addo na yes akwa na de kwan na maye Musi sadia nipa ebesi Krofo market dia ene mo heli no Krofo market ene affordable housing Akomada ko university a brand university osesi Akomada musi mo mpewe mo pedjo Mahama na munim se Mahama na moyi na ba na ministers no mission appointment no Ashanti anya ba kwakwa mo fi se ye behwe Ashanti region na so I'm run about ebe ka ho so mintage ebe ka ho say nobody is going to do it
na futu no bomo a na madwen masa I come back to my senses mama Captain Smart na nim say odwan I'm putting my face on this program na me ameka sa na obi hu say de menye nipa phone na me di obi atam see hold on give me a minute let me put on the light na me fa manim nto so no mu say me di obi atam a met me di nipa kratam Captain Smart na nim say odwan na wo sori a wo di say wo koto aba de ma NPP a say bi wajimi kwasia captain woni mu Captain Smart woni mu ye screenshot da mo fan ko to bi amra ko to bi Captain Smart woni tantan udi ekufado atem di Ghana for atem jaga say oto aba e de ma NPP a wajimi o Captain Smart kronfo adada ma amanfo yire mo na wo je o mfa boche je o musikedi kwasia brabe na boy a ofia wusie di adwuma na ya onya sa afie no ene kuje to ablakwa no etimi tata MPP fo obi ono obi wanya adwuma da straight away national service oba parliament oba power minister oba power ya deputy education minister or the 240 million eto the car boot ekodi emutu okọ Northtown Lake House ko hene wosi property it is worth over $3 million e di adwuma no yeye MPP from penifo mu timi kasa no ma ye dina mo sa asoma bo we ohunhuna mo okuje to black one fia wosi airport hills kokore dan wosi esi o e di adwuma no ye ne nsit se grass cutter krante e di adwuma no ye akrebisu guy bisu di free man as a free mind on so sole anu odi ekufara tem ni ti aso hyeche enkwasiafo nko na me se ye benya time asate aso camera si yeso na ye be di o matemu bi ye fa nche wo mo wo hu se wudi atema na Ghana ko ni pasum ene project abeye wudi atema ko ni pasum chance be project e wo Ghana san kwasasem na ekoso e wo Ghana osinya for real wudi atema na Kevin Taylor wetimi tenase akwase obi a wote America na ete wote America onya adwuma oba na hwe otu a bill say ma wotimi di obi atema Ghana stupid guy like Kevin Taylor kwase hu obetra America di bega mo afa hye ntu fi say o wi abrabo na no we did it. What di bega what di junk food san what di san what you what beggar junk food what a beggar what this God we trust but Anglo good revival and now do the revival here in 500 that na do you rich no on the revival Anglo good e man Anglo good that's an fenipa me say kwan kwa na ko oboase inner roads oboase kwan inner roads swami aye wo me to ye swami na wo me ukoswami inner roads a ekufoda ya kwan nyina even otiti Kumasi macro takwa macro area so a bako asphalt new swami and asa old swami na meka Boss mama Mr. Kotoko swami Kotoko right yeah Kotoko kwa ye bridge wo baby a omo abatoa no ze be bridge bi ho no mo a abatoa no bridge bi ho na mo mpemu pede ade bro in God me say ebusekuwa kra ye ebusekuwa inner roads ebusekuwa wo swami e ho na ye tie wo inner roads e wo ebusekuwa kotu about adwuma kufu ado aye me say petendis liba me say oba Bantima constituency oba Bantima constituency from Bantima ko pimushim ba bia no futuo ba bia no futuo brega na fetimi pabe beten afe ba ko no and bridge coach odi ma melande friends ba ko peto so no ma kire ade a mahama be ya santi o mche me kwan ba ko be ye on che me just me see Akufo-Addo ye free high
school na pressure akọ high school secondary school so na nkwa yodi nsua ade the whole Ghana school a wose wonya classroom block wonya dormitory bi o meka ne ntie ugo yi sit down we si nwulam e ka se e blocker se nation builder manum what a nation builder e dey be nation kronfo we ya otiti Ghana scam amedi to talk kwa Mahama Kambu echiche yi for Tescon 10 executives to check car my info etia Kofi Odo na me video catch Kofi Odo we nyame so for na put nyame asem wa sorry dem se wona just the bra yi Ghana ska e de brew se na abansika nyame kopo betua o ka Kofi Odo munya adododi amanya ni free amamu ni munti na mu die Kufa atem ade na Kufa do pa boni be no ye Ghana mun ka be na minti to appoint onua ne cousin can frata kwa finance minister na me minua ka me appoint no minua ka me appoint no sabi senior utu unyeska one be here first if not your wife your family your standard family yeah, me busian for yeah and they came in and they work and then this for the propaganda I mean who say Kufa do mu ye nipa bone fo bi si wi ase da teacher for mu ye duma 3 years Mahama say look get away I'm going to pay you 3 months otu ya 3 months mutimi kasai sa arrest na na do buy obetu eske nyama mo mu hwini mu gidiye nurses mu ko school ye mama allowance Mahama say look Ghana ho chere we can pay ska etu kwa me kuma time obetwam then I see Ghana. Now she see Ghana. And so shameless can maybe. O shameless can maybe teacher train allowance. Nasabi, o hiani but semi. Me admission or training college. Na me jeje allowance, am pay school fees. 3 years am ko school na wie. Afena mu kana mutimi ko school ni biem. Mus papa we in pa boneni. Papa we musu in pa boneni. Na me say ahon kire e ba Ghana ne ahon amane e be ba Ghana so no senior mo te Ghana de munu o Ghana ye de jani o ye de hon o ti don e mo amuti mu no ye fe de munu e de manu asi do